Hi vlog, saya Sian. Welcome back to my channel. Tiwan soi baru rendang juga ukam set mentakasni. Tiam takasni mud punya lek syakalau, mud punya lek bam jat tedong bam jasiat kumtu. Tiam mentang mud punya lek no hing, mud punya lek sibarlok kumtu. Tiam endang lak poi syakajagang yang tak pen EP kalau kabakam jengai kendiat kumtu. Tiam mud punya lek kejat. Tiam ngali rendang au lah set pan mar ngajir hosh micumiat. Tam betul na bentajok. I have to try my best set tak. Bye bye. Nang tin doang ni nama rongim dan siar kasira dengan siar tin doang tu di after tin doang ni dengan nyalek no ate do siar atu ni nang dap telon adang sedang nang dap jingwa mi nang dap tin doang nang dap tin som tu tentang nyalek bet no ate to tang tu mentang la po isteng lenti tu mau ki baju kot mau lentah tang la po ya jaka ka bang Iwan di aman pen ipi mo bang ni am bang pa sini bang mo bang re bang lang tega ni ka dia mentang la po yang ni tentang lambat sedang not mau ipin meding na tem tada chong uang ni hey uang ini ni nana te tu mo khuri la dep chna te uni ujur chi chat i hau khiao tem u char chi chat i hau sit tem tai lai bum sit na kaca di cicet di house sit dem kacur bercicet di house tahu kiau deh tante bang yang bang mau bam cata dong tantanan uniu tadong tuh tang idang sudah pot pian tu mentang dengan dia ini pet kating lame ni ruben agro di pilak banyak iba pet kita arnut ke ekele hey yang re si arngut deki jatuh ini itu di TNO ini yang meneran kibai merahnya urip là mẹ ơi con cà phai hả ni itu mentang la dep odlut jauh tu itu mentang la stang shed no ni verker chadum keplak ibu yuk kam yuk jamar itu debat itu ru im yuk kam yuk jamre tang sat do duk meneh dem sạch đồ là đẹp ta tak mam ya
tuh ya ka jaru kidang shed entah de mentai ka juri le shed mangi tu de kau na sumbang itu sumbang kadok la perlu di masalah baru saucat masalah perlu di ada bistu kita terang sepet menta tu kadok berkecur ngila ya i Allah dan cur kadok bala mix lang berkecur dem la i menta la ready to eat dengan apa saya kerja. Jatuh dong lah i. Ni kan shoot video udah tiak jam sudah dam shoot bahar mo. Masih bang teh. Ini kena kila peluk kepar jam dasing awan ban simlung nampak yang asyak lam. Ay ngatang yuk apakah belum cepat dom pada ni dah. Hey, Mentah ka share ka tiu la dablon adong sidong te mentah ngot banya bam na si sendan te Pergi nak IP ya kini hijat dong beladap i hijat siet dem ya ka dok te pilih i bangi share hau kiau gila ya ka dok gila share hau kiau te to ka tam penyen IP mah so itu na ini jatuh. Abah kaya lep ya tu Buat pencana siang natang ni daw supi hang iwan jani. Tani bacana siang. Ang ila dap say lunang ni ila bu hang ni. Hey, tundek pasang deh. Tagi mut ban bam no namar bala complete lu nadang sidong tem. Kenya bam hapo kasla. Wa Kesela kecamut cina cer kesela. adi mi ada camati. Parpan re. Ini sama jonga tem untang ini bam no ate kasla kadru la ready tengnya bam hapo kasla kadem. Ada ayah. Inilah ya mut sedang nak ban bam tem benta indua iba. Dua ram tam berdua pi. Kacing dua minta singin yo ni kong en. Lumayan instan video tahu ba. Ya. Ba komedi berebi. Ini sadang trending. Papiat udah. Tapi tu nang bam sya. Ini dok yo nrak duit dah. Kita video. Bas mau bang super bam. Bang, aku ker. Sin, bang re. Bang apa? Buat ya review. Bang reba. Lambat cingtap. Berat lah, berat. Kucok deh. Ini aku mau tuncin ke bas tak pernah menua. Tak.
Mentah finally ngelai ada bam. Tekan ni hang ni ngadan ugly gijangan rai me ipa. Penyuin idru in rai me ipa. Dakeru in rai me ipa. Itu tam-tang ni lek no namar bala janmian. Deng ni lek sundan no dem. Tao kata guys ingin sa gendut ndar pahiyung. Lam na kuai sta kon. Te tao kata nya ban sat uni u khiauru namar bala yong than deng nya ban sat dem. Mamte perhatu pias mo bang ni ame kani tang mangang petang solong fan nam ka jing dunak dia nama bang lo sitom enak tuh dia perlu mentangin ya posisinya dia ngalik dia rasa rendang mas mau bang klik cuma rupa dang ketasyu tang matom lileran berkunjung mentang kasih having fun baham dia don lipa ani pas penreke begini tang betul next time si ingin lihat sa comment pa siapa itu kata guys bye love you.